paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Namin anukan ang nagsubli-subli asim Macdaw, kwarawg. Jak pa'y ngamin na puno di pagdigos ni Uncle Kao. Ay, agdigos mo langan ni Kapitan. Una na, pinilit niya antik ngagdigos. Ah, rumbang lang ah. Makitam di aso kay di kusina ta. Apay day jay nga asaw. Idadadangan ni antik ni Uncle ko iti pagdigos na. Ay, katwan na. Nukas taaman manung agdigos ni Uncle Mau. Masapaw ang maidadangan iti pagdigos na. Napan ka lang si Macdo iti danom, manong nga oras mo jayain. Nagistorya kami pa'y kinikwarog ah. Nagado ka ti pakis-istorya mo natatawa ya. At danadamag ko kinikwaraw ba daw? Anya day tangay? Agdigos ka naw ni Kapitan. Anya? Good news day ta. Kita man, oray si ka maragsakan. Talaga maragsakan na ka. Mayat day ta damag, tuyang. Amin tayo abo marangay, kat maragsakan. Tagdigos mo't laang ti Kapitan tayaw. Kasimot ni Uncle Kuantay. Permiti pigar-gar na. Ay, malamin pa lang kat nagpudot matjay pinagdigos na. Kitaan ni Uncle Au. Agin ko na lang, dayta. Nagangkit samot tayo. Naagasan ng tiangkit na. Pat-pat tsumat. Marigatan samot nga umangais. Agangkit ako. Oh, nangag mo antay. Agdram-drama lang ni uncle mo, kwarog. Denggam daytoy. Kwarog, anya ti kayat mo asidaan inton madamdama. Ay, uray na tanglat na nantay. Anya natang, papaitan mo na. Makapaluk magtikarnay, Uncle. Papaitan kunak nay. Nangag mo, kwarog. Dayta ti adaangkit na. Unyag pa isaw. Saan mo nga gangkit ni Uncle Kao? Agdram-drama laang ni uncle mo kunak tumait. Ay, siyak ti patsam, kwarog. Kasta ti Kapitan. Kadigdigos ko gayam. Nakasukat ka pa'y. Mayat-mayat lang kagawad. Kasta ko maakanayon. Kababain mo't kada kayo no jak agdigos. Madlaw ko nga men nga no umasidaga kat aputan nyo ti agong yo. Pati pa'y lapayag yo. Kat maulaw kami nga men. Itangay, saan kayo nga agaput iti agong yo? Saanan, Kapitan? Nabanglo ka nga minan. Nabanglo ka nun ni Kapitan ba daw? Amaw, nandamag kumuday ta. Isungarot na mapanak itan, iti barangay house. Tanya ti aramidumijay. Ay, nagkapoy ka na ya. Kano idi pa nga ibabaw na kabapan makisarita ka ni Parinteng. Ay, anya. Kawon, Mike. Ibabaw na, tamapan ko kasarita ni Parinteng. Wan, amukawn. Mapan kuman ikan iti kwartana. Ay, say-saya atom ti makisarita kan kwana, ba daw? Saan na makaulaw ti umay dito barangay hall, parya? Apay pare, maulaw ka aya ide no umay ka ditawi. Kawon, Mike. Sumragag pa ilang ditari daw. Ay, maulaw akawn. Nauyaw ka mat unay Sa nabali paray, tahan na bang luka itan. Eh. Hindi pa kahit akayat ka akasarita. Ay, hindi pa'y gayam. Apay nga itakalangarod nga imay nga pare. Maulawak nga raw, paray. Ay nabanglo akaw. Ay wen, anya nga ti umay mo ibaga. Damagik lang miking ka no manaw. Manaw, ti kayat mo akwarta. 5,000 no 10 arriba. Agpili ak dita? Ay kayo na, agpili ka, paray. Siyempre, pilyak ti 10 arribo. Kuna kung kahit analain ka nga agpilay, paray. Apay adamdamagam. Ataw, 10 arribong paray. Kandak adagos iti takwar. Ay kayo na, paray. Isugayam ti kayat mo. Di itid kumutadagos king ka. Thank you.
thank you, pare. Agkumparitan, paray. Sigud mat nga kumpare ta. Ay, kit ad-adan ang agkumparita itan, paray. Win ah! Naggapo kami dita barangay haul tataba daw. Why, kit inikak na Uncle Mau iti kwarta. Ha? Inikam ni uncle ko iti kwarta na. Tapay nga inikam. Uy na, agkumpari kami gayam. Siya ngay, di nakikan iti kwarta. Iso nga rod na sinabat ka, taikang kamot iti kwartam. Ha? Uray siya, ikanak iti kwarta. Ay, kit uy na. Sus, 5,000 tayo ta. nagaduan. Saan mo na bilangin? Tamang anood na makakita. Ibulsa mo. Ay kat, una. Sigurado lang asan abot-bot na itabulsa ma. Tapos saan na matinag. Tataba daw. Apay nga inikanak iti kwarta. Ay, kit uy na. Takaanakan nakagayam di kumpare. Iwan gaya man niya. Nagpalod ka itay, itaaglod ka manan. Wan kagawad. Agaramak man, taadon tilod ka. Adun sa ti kwartam load ka load. Ibusak tilod ala ko. Adu nga agpaiso ti kwartam Danangtad kanya. Asino tinangtad ta dumawat akman mat. Diyak ibagbaga, di na kaya't nga ibagak. Isekretong pailaang mat. Among kagawad. Inikan namot ni uncle ko iti kwartana. Asino day ta o abas talatan mangtad iti kwarta. Ibagaman mo't kanyak. Diyak nga rod ka no ibagbaga. Asino nga taaya day ta. Wun gayam. Mapan mo man kitaan di tabalay da kabadong kan marituyang. Taadamang mangeg ko nga agpaspasugal damot kano di tabalay da. Ha? Ay, awan ti amok di ta kagawad. Mapan mula ang kitaan. Ta ibaw bawal kat ni kapitan ti anyaman ang klase ti sugal dito'y barangay. Nabayag gaya man akayat na ka makasarita ni Paribadaw. Taapay kano asan na ka akinasarita idey? Una tadyak ka nung amin agdigdigos, idi. Makitam day ta nagpintas nga ipikto ti panagdigos mo. Win nga rad. Kinamam, inikanak pa iti kwartak ni Paribadong. Inikan na ka iti kwartam? Ada dito'y bulsak ti intin na. Kita akman. Anyat makunam. Na. Sagsasangaribo mat. Ay, nagadunday ta nga intin na ka. Agsidata iti papaitan ita. Papaitan tumanen, ken papaitan tumanen. Ay, kahit naragsak ka makaawat iti kwarta. Ay, sino mo na? Maragsakan na makaawat iti kwarta. Di mo napanunot no apay nga inikan na ka iti kasta kadakala kwarta. Apay nga panunot takpay lang. Awatak latan na. Manuday ta inted na. Bayam, kwartak na ito. Bilangak laang mat Ay, kisayam tumanin. Agsala-sala sana ito doje katuday. Apay nga taan naragsak ita ni Marituyang, Maray. Uray lang kanta-kanta. Maray! Ay, kukumaray! Kita nyo jay katuday, Ay, saan aday ta katuday ti ito daw, Maray? Ta sabali ti kitkitaan mi ka ni Mari Banang. Wen ngagpaiso, Marituyang. Kitkitaan may day tabalayo, anaga daw akanayon ti tao. Mas daaw kami no apay. Saan ka di aday tabalay mitikitaan nyaw? Jay katuday, tanagado ti sabong na. Mabalin kayo ama panagalay ti sidaan nyaw. Song batampay, daytoy sa ludsud may. Apay nga adu akanayon ti tao di tabalayaw. Anya ti ar-aramiden dagiti tattao di tabalayaw, Marituyang. Sapay dumayo pay dagiti taga sabali a barangay. Birthday ngamin ni Badungkaw. Apay, mamin ano nga ag-birthday ni Badung mo, Mare? Makabulan samutan nga ag-birthday? Magkakanta tayo kiday, kukumaray!
Inteng, apay nga ta akanayon anagado ti tao di tabalay da pari badong kan marituyang. Apay kumano ado ti tao? Apay saan ka amas daaw? Ingkamot kitaan Aha, nabarak ang mapanmangkit kita. Kat no si ti kapitan, Eh, di mo kit dibyangan ang dagiti ka baranggayam nga agar aramid iti maday. nagkunang adar aramiden da amaday. Apay, di mo mapanunot aga puta inikanda ka iti kwarta kat adda maday nga aramiden da. Naganos ka nagsingpet to pay ni pari badong. Agaramid kit din iti maday. Wen, day tatirason mo gaputa inikanda ka iti kwarta. Ay, inteng aya. Day tati pagalistuam kwarta. Kwarog, mapan mo man la siripon no anya ti aramiden dagiti tattao di tabalay da kabadong. Di nakmat imbaon ni Uncle Kao. Siyak nga ruden ti mangibaon ken ka. Mabuti nga kagawad. Pagbutngam ko ma. Sa bagay mo't kit di Kano naturod ka? Katuan mo't nga may. Iso amapan kan. Sige, mapan ko kitain kagawad. Badaw, kunak man no binayadam, uray ni Kwaraw. Kituan, Mike. Anya ngay aramiden na di tarwar. Nay, kaslag si matulugaw. Ingka kasarita. Ay katikak manan na, iti kwarta na. Darasem, narigatin numaamuan na pagsusugalan dito'y balay. Manaw ko araw. Anya ti manaw tatabadaw. Damdamagit king ka, numanuti kayat mau, tay kang ka. Ay, umay ko lang kitain. No apay ang nagado ti tao dito'y balayaw. Alam mo, dahil tali maribaw. Kagawid kan. Ay, katuan na. No iso ti kayat ma. Dumanan ti kwarta. Nangag mo ti imbaga ni Kwarog, inteng. Ay, pudno ka di tinangag ko, Kwarog. Inikanak manan ni tatabadong iti kwarta kang kain. Apay asikalat inik ka na. Pati siya kumaa. Anya, amom lang arudan abay-bayadan na kayo day ta kumparem, tapno agulimak kayo. Ayunan niya. Nalawag nga inaramid dan apagsusugalan day tabalayda. Unang kain. Day tatipod na. Ay, sana mabalay. Bawal ti sugal iti masakupak. I-reportan iti pulay isang kain. Ay, no. Mapantapay dumawat iti kwarta. Sakbay nga aramiden taday ta. Ay, talaga nga agro-pro pa ka akwarta, inteng. Naa. Ay no, pasardagan nyo day ta asugalan. Kat saan kayon nga umawat iti uray manaw. Ay, wun gayam. Day tagayam tinaskin nga aramiden ta. Ayunan niya. Ay, maglakit din tanalaing ni Antibanang agpanunawt. Palakpakan ta ni Antimakastoy. Naa! Badaw, apay dagiti sumungad at pulays. Ay, wait. Ay, sus. Delikadon to yan. Ay, pagsardengam ti sugal, darasam. Ay, awanin na. At dadan dito'y dagiti pulis. Tiliwan da tayaw. Ay, pare, saan na kami matapalubusan na maibalod, Ay, agar aramid kayaw iti maiparet. Ita, kabutang yu ti maibalod. Ay, iso nga ron na binayadan kayo din, pare. Ay, no amok lang agsusugal kayaw. Diyak ko mainaw awat di intad mo akwarta. Ay, saan mi kayat ti maibalod kinituyan ko, pare. Iso atulungan na kami mutin, Ay, awan ti kumpa-kumpare. Uray binayadan kayo din. Uray pa'y. Isublik di impayad mo Ay, saan pare. Basta tulungan na kami lang kinituyan ka. Ta saan mi kayat ti maibalod. Anya day tasaksak doang Kwaraw. Pagdigos ni Uncle Mau. Saan? Paginaw da ito iniantay. Kunak ano pagdigos ni Kapitan? Di na kanon kaya tagdigaws. Di naman kayatan tagdigaws? Ay, isumot ti kunana. Jak amaw, nuan niya ti aramiden ni antay. Ay, awan man nga ruden ati makaasidag kin ni Kapitan no kasta. Isungarod adi na kaya tagdigaws. Tadi na kaya't nga umasidag tumanin ni tata badong amang tad iti kwarta.
tagayam at aramidan na amaday. Ay kat anusan tayo latang aruden at tinabangsit a kapitan. Ay, tatabadong ken nanatoyang. Liklikan nyo ti madi nga aramid. Nang runa pa'y no pagdaksan ti barangay yo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.